ndio sasa mtoto aje aende akufe. Hapa nililazwa miezi 3, nikateremka huko Rifaro, mtoto naye sasa huko tukakaa miezi zingine 3. Sasa hao madaktari waliona ni kama sasa, unajua mtu ni mtu tu, huwa watu wanachoka. Ilifika mahali wakatuambia sasa, yani unaona mpaka wanafanya tu madharau. Nikaona tu ametoa mtoto hiyo oxygen na amemfunika. Mimi nilipiga nduru, nililia, wamama wanakuja kunishika, wanaambiwa na daktari wachaneni na yeye, wacheni alie tu hiyo kitu itoke once. Tondũ nĩakinyĩte handũ nginya mwana ũcio ona wamũkunya ndaraigua ruo tondũ ona nĩ arakũrora ũguo akarigwo nĩkĩ ũramwĩka. Hiyo hospitali iko na ghorofa 3. Yani nilikuwa stress mpaka ninachanganyikiwa. Nilifika mahali nikatamani tu nisimame tu kando na mtoto wangu nimemshika, nijirushe mpaka chini. Geithika muno mwiroreri wa Gikeno TV, tabarĩra nĩ ya kwĩitũrũra. Niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Tipolem Favored, na gũkũ nĩ kũrĩa ndĩmwĩraga kaingĩ Gĩkeno nĩ mũndũ wĩyethagĩra na wenda no ũkene o mũthenya amu ngoro ngenu mũtũrĩre mwega. Ũmũthĩ ngurĩte matũra ngoka nginya gũkũ mwena wa Lanet kũrĩa njũkĩte ngacerera family ĩno very young, andũ anini mũno thĩinĩ wa family ĩno nĩ magereire maũndũ maingĩ mũno makĩria marĩa magũkorwo makĩitũrũra, makiuga nĩ marĩkũ macio makoretwo makĩgerera. Nĩ amu kwaria ndamwĩrire nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo ũgĩetha kĩhonia kĩa maũndũ marĩa mothe mũndũ akoragwo eigĩire ngoro-inĩ yake, na nĩ kĩndũ kĩmwe ya gũkorwo ũkĩhona maũndũ macio makĩrĩ mothe. Wona family ĩno kana wona thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona ĩkĩrĩ nini oro ũguo, family ĩno maikaraga haha ũguo marĩ mũthuri, mũtumia na ciana ciao 6 thutha wa gũkorwo magĩtigwo nĩ kamwe kao, na nĩ maingĩ magereire, na tũgakĩhoka atĩ nĩ gũkorwo ĩkĩũmĩrĩria we mwĩroreri ũkĩrĩ hau ũguo, ona ningĩ no ũkorwo ũrahĩtũkĩra mathĩna o ta maya, ona ningĩ ona makĩria, na ndĩmwĩraga kaingĩ wenda kwaranĩria na ithuĩ, namba nĩyo ĩkĩrĩ hau ũguo screen-inĩ yaku, no ũkorwo ũkĩhũrĩra thimũ na nĩ ngũkorwo ngĩkinya kũrĩa guothe ũngĩkorwo ũkĩrĩ. Thengiũ mũno eke twaranĩrie itegũte mahinda, twaranĩrie nao tũmenye rũgano rwao rũkĩhana atĩa, na ũkorwo ũkĩrĩ hau ũguo no ũkorwo ũkĩmateithĩrĩria na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Karibu sana, ngwambĩrĩria naũ ke twambĩrĩrie nake ambe atũgeithie nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere. Kwanza kwa majina ninawashukuru. Ni TV gani? Gikeno TV. Sikutarajia kama siku itafika kama siku ya leo. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa sababu ni yeye amefikisha, na yeye alikuwa ameweka muhuri itafika siku kama hii. Ninawakaribisha, sisi tunaishi hapa. Tuko na watoto 6 na mmoja ndiye ajaze hiyo namba ya 6 alituacha, alienda akiwa na miezi 6. Na hawa wengine kuna wenye wako shule na kuna wenye bado hatujafanikiwa pesa ya kuenda, walikuwa wamefungua leo. So hawajaenda, lakini tuna hope Mungu atafanya jambo mzuri. Kwanza tuambie majina yako, umezaliwa wapi, ndio tuendelee. Kwa majina naitwa Monica Njeri. Mimi kwetu ni Eldoret. Tulikuja huku 2007 wakati wa clashes. So tangu 2007 mpaka saa hizi tumekuwa tu huku. Tuna hustle. Mimi huwa nafanya kazi ya kufua manguo, ya kulima pia nikipata, hivyo tu. Unajua kuongea Kikuyu no utukanie hanini, tokorwo kwĩ andũ no wega ona harĩa nĩ tũgũcenjia rũthiomi oro hanini, Gĩthwaĩri nĩ njũĩ nĩ mũkũigua, Gĩkũyũ ona ningĩ nĩ magũkorwo makĩigua. Rĩu eke twambe tũgeithio nĩ mũthuri waku nĩgetha tũcoke kũrĩ we. Amba ũtũgeithie. Marĩtwa njĩtagwo Jackson Maina, njikaraga Lanet mwena wa Nakuru School, na area ĩno nĩyo itũ. Ndĩna ciana 6 kamwe nĩ gatũtigire, na Ngai ena hinya maũndũ mothe. We ũciarĩirwo kũ, ũkarererwo kũ? Niĩ njiarĩirwo Naikuru ĩno, no njiarĩirwo handũ hetagwo Kabatini Center, handũ hetagwo Thayũ Farm, kũu nĩkuo njiarĩirwo.
na gũkũ no mũciĩ bado. Yeah. Gũkũra gwaku kana wĩ mũnini wakũra atĩa? Ina ciana icio 6 na kamwe nĩ gatũtigire karĩ na mũrimũ wa ngoro, na karwarire ge kanini gakendaga mamu wao, na gagĩcoka tũgĩgatwara thibitarĩ thĩinĩ wa area ĩno itũ St Monica, tũkĩrwo atĩ mwana ũcio ndangĩhota kũrigitwo thĩinĩ wa St Monica, no tũmũtwarire Nakuru ĩno ya medical, tũkĩrwo tũmũtware nĩ ũndũ wa gĩtũmi tondũ mwana ũcio ndangĩhota kũrigitwo nĩ ũndũ wa private, no nginya athiĩ kuona ndagĩtarĩ arĩa moĩ kũrigita wega, tondũ karĩ na mũrimũ wa ngoro no tũtiakĩrĩtwo, twamenyeire kũu. Rĩu nĩ kana karĩa karĩ kanene gũkĩra ũyũ, kana nĩ thutha wa ũyũ? O nyuma ya huyu? Alikuwa na shida ya moyo na kuna ugonjwa tu bado tulijulia huko, hata hatukuwa tunajua, inaitwa Down syndrome. Down syndrome, mtoto anazaliwa akiwa Down syndrome, anazaliwa pia akiwa na shida tu hiyo ya moyo na mashida tu zingine juu tuliambiwa mpaka kichwa yake iko na maji na bado tu huyo mtoto ukimwangalia kuna viungo vijakua, kwa sababu alikuwa hata hana hizi nywele, hana makucha hazikuwa juu alizaliwa na miezi 8. Na nikaambiwa labda nilifanya kazi mingi juu hiyo wakati nilikuwa nafanya kazi ya kufulia watu nguo. Nakumbuka kuna mama Muislamu alikuwa ameniandika, so walikuwa wanatake advantage tu, ananipatia shilingi 3,000 kwa mwezi, na mimi nilikuwa naona tu hiyo 3,000 ni mzuri juu sikuwa naenda kutafuta vibarua, nilikuwa naamkia huko nafanya tu hata kama ni kazi mingi tu ninafanya nikijua nitapata. Sasa daktari waliniambia hata hiyo pia ilichangia na stress ya hali ya maisha yenye nilikuwa ninapitia. So ikafika miezi 8 mtoto nikaenda nikapata. Kufika wakati nilizaa huyo mtoto wiki moja, sasa ndio tulijua mtoto kumbe ako na shida, kwa sababu wakati nilimpata niliambiwa nimrudishe after 1 week aende apigwe chanjo. Ya sijui waliita aje hiyo chanjo. Mimi kufika nafikiria mtoto anaenda kuchanjwa. Daktari akaangalia mtoto akaniambia, mama, umefanya vizuri kukuja, huyu mtoto hatastaki urudi naye nyumbani. Umebeba kila kitu ya mtoto? Nikamwambia. Akaniambia, sasa wewe chukua tu kila kitu, saa hii huyu mtoto anahitaji oxygen, inafaa umpeleke medical. Tukatoka hata sikuwa na fare. Kuna mama tu nilipata tu kwa barabara tu anangojea Nissan, na nilikuwa ninalia sana. Sasa nikasalimia huyo mama, akaniuliza ni nini unalia? Tulia. Nikamwambia hapana, huyu mtoto ni mgonjwa, nilikuwa namleta hapa, nikaambiwa nimpeleke medical, anahitaji oxygen. Mama huyo akashtuka akaniambia, usijali, hata mimi naenda town, lakini sasa hata wewe ingia tuende nikusaidie. Huyo mama akanifikisha town medi, mimi nikaingia medical, nikaita daktari alikuwa ana admit. Kuangalia mtoto akanichukua tu emergency, akanipeleka wakachukua oxygen, nikapelekwa ward. Hiyo sasa ni wiki ya kwanza. Mtoto akawekwa kwa oxygen, akatibiwa, tukamaliza wiki 2 huko, tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani tena hata sikumaliza wiki, tena mtoto akashikika. Kupumua tu, yani kupumua anang'ang'ana mpaka anafungua mdomo. Mimi sasa nilikuwa nakaanga tu tayari, ninatoka hata kama sina fare, ni heri tu nitoke tu, naye mume wangu naye ananifuata nyuma. Ninaenda naongea na mtu, ananisaidia, tunapanda gari napeleka mtoto medical. So tuliishi kwa hiyo hali, na mpaka ikafika mahali sasa after mwezi 1 tu kwa hiyo hali mimi nikilazwa. Nilifika huko sasa ikafika mtoto ugonjwa ni kama sijui ni dawa sasa alikuwa amepewa mpaka zimezoea mwili. Nikaambiwa, mama, tunataka wewe uchague Kenyatta ama Eldoret, kwa sababu hii hospitali ya Nakuru bado hatujakuwa wa kutibu magonjwa ya moyo na ya kansa na zile zingine.
So wewe tunataka uchague. Utachagua Kenyatta ama Rifaro. Nikawaambia mimi nitachagua Rifaro. Sasa ndio nilichagua. Nikawa sasa nikifika huku mtoto anawekwa kwa oxygen. Ambulance wanaita. Ninaambiwa ambulance ni shilingi 8,000. Na saa hizo hatukukuwa hata na hiyo pesa. Yaani mimi niliona Mungu kwa sababu tunaambiwa tu mnatakana kupeleka huyu mtoto Rifaro saa hii. Na ambulance iko hapa nje. Na mnajua bei ya ambulance ni shilingi 8,000 kutoka hapa mpaka Rifaro. Ninashtuka, ninaanza kujikunja, ninalia. Sikuwa na simu, ninaanza kupigia huyu akiwa huku na watoto wale wengine. Sasa watu wa kanisa yetu si tunaenda deliverance. Anapigia watu wa church, wanaanza sasa kuchangana na marafiki wangu wengine wenye walikuwa wananijua. So tunapata hizo pesa, hata madaktari wenye walinijua, kuna wenye walikuwa wanaguzwa na Mungu, wanachangia, ninapeleka mtoto. Sasa hapa nililazwa miezi 3, ndio sasa mtoto aje aende akufe. Hapa nililazwa miezi 3, nikateremka huko Rifaro, mtoto naye. Sasa huko tukakaa miezi zingine 3, bila ya kutoka na atoki kwa oxygen. Ilifika mahali mpaka madaktari wakaniambia sasa wewe inatakikana sasa mjipange mnunue oxygen mitungi 2, mtoke tu kwa sababu mmekaa hapo sana na huyu mtoto wenu. Muondoke sasa na mitungi muende mkakae nyumbani. Ilikuwa ngumu kwa sababu mimi niliimagine hiyo pesa nitatoa wapi, na hiyo mtungi ni bei kali. Nilitamani tu nitoke kwa sababu hiyo hospitali iko na ghorofa 3. Yaani nilikuwa stress mpaka ninachanganyikiwa. Nilifika mahali nikatamani tu nisimame tu kando na mtoto wangu nimemshika, nijirushe mpaka chini. Lakini bado nilizidi tu kukuwa na nguvu. Nikajua Mungu ako na nguvu mwenye alinipatia huyo mtoto na ako na uweza. Mimi nilizidi tu kujipea nguvu na kujipea moyo kila siku. Mpaka siku sasa niliona mtoto amenyamaza na amefunga macho. Kuliendaje? Mlifukuzwa hospitalini ama kuliendaje? Ni kama walichoka tu kwa sababu sasa unajua kukaa miezi 3 hospitali si kitu rahisi. Sasa hao madaktari waliona ni kama sasa unajua mtu ni mtu tu, huwa watu wanachoka. Ilifika mahali wakatuambia sasa, yaani unaona mpaka wanafanya tu madharau. As in, wanaona mtoto tunampea dawa hakuna change juu. Ilifika mahali sijui ni dawa kukua mingi. Alikuwa sasa amefika mahali anahara, ana break. Mpaka njia zake huku chini za pupu hazikuwa zilikuwa imekaa tu kufungika. Alikuwa hana break yani. Na huyo mtoto hata ungemrusha hata alikuwa anatafutwa hizi mashindano, hizi branula, hakuna. Mpaka daktari mkubwa akakuja akasema sasa juu amenyolewa kwote kichwa hakuna. Walikuwa wamesema sasa watamtoboa huku. Sijui wapitishie dawa wapi. Yaani nilipitia mangumu. Hata sitakangi kukumbuka kwa sababu ninafika mahali tukianza story tu ninaanza tu kulia. Mungu ni mwaminifu. So Ebu kidogo. Ihinda rĩrĩ mũtumia waku nĩakoma thibitarĩ mĩeri 3. Wĩta baba wa mwana wabiririe atĩa mwena-inĩ waku nĩ warĩ na thayũ? Okay, niĩ hakwa ndiarĩ na thayũ tondũ ndatigĩtwo na ciana icio ingĩ ciatigĩtwo mũciĩ, na ciana icio nĩ ciarĩ o need tondũ niĩ ndamaroragĩra kĩndũ gĩothe. Mwena wĩgiĩ nginya wĩra gĩbarũa gũtirĩ. Ndathiĩ gĩbarũa ũkaingatwo tondũ marakuona ta ũtagĩrĩire tondũ tani tarĩ mwana ũcio waku yani ndwerendeka yani hĩndĩ ciothe. Ndathiaga nginya handũ wĩra ndathiĩ gĩbarũa, wathiĩ kũruta gĩbarũa mbeca imwe cigakwama, ciana cigakoma ng'aragu rĩmwe. Nĩ make sure he mũthenya ũmwe nĩ ndirikanaga nderire mũtumia wakwa ndĩ gũkũ. He mũthenya ũmwe mũthuri ũmwe waregire na mbeca ciakwa na ndaiguire ũũru mũno na ndiamwĩrire ũndũ na ti ũndũ ndaririe nake.
Ũndũ wandurire mũno nĩ kwamba atĩ nĩarega kũrĩha mbia na ciana ciakwa citirĩte kĩndũ, na mũthenya ũcio mũtumia nake aranindi nĩenda diaper ya mwana tondũ mwana ũcio aciagĩrwo diaper o ithaa nĩ ũndũ wa harakwo o mũthenya. Hakinya handũ nginya hĩndĩ ĩrĩa corona yambirie, nĩ hakinyire handũ ndaiguire ona nĩ nginyĩte mũico wakwa biũ, tondũ nĩ ndaumaga gũkũ ngathiĩ magũrũ nginya taũni tondũ ndingĩonire ngari ya kũrĩha, ndingĩonire mbeca cia kũrĩha ngari nginya taũni, ngathiĩ nginya Naikuru, ndathiĩ Naikuru nĩ njagĩtĩkĩra gũthiĩ, rĩmwe na rĩmwe nĩ ndathiaga nginya ngahoya ngari fare, kana ngahoya mũndũ fare, mũndũ ũrĩa twaine nake ngamwĩra ona at least kana no ũhe mbeca tondũ mwana wakwa ahana ũũ. Nĩ ndirikanaga ona mũndũ wandeithirie nĩ mũndũ ũmwe ndĩmũĩ aikaraga haha rũgongo, akĩhe ngiri ĩmwe, ahe ngiri ĩmwe ngĩthiĩ nginya Eldoret ngĩhamba. Hĩndĩ ĩyo gũtietĩkagĩrio gũthiĩ na Nissan tondũ nĩ kwarĩ na mũrimũ wa corona, gũtirĩ andũ mathiaga county to county ndũngĩahotire gũthiĩ tondũ nĩ waugaga nĩ ũkwambukica county ĩrĩa ĩngĩ. Nĩ ndirikanaga twakinya handũ hetagwo Moro Makutano, twambindire tũcenjie barabara tũgerere mũtitũ na magũrũ nĩgetha tũhĩtũke boundary yekĩrĩtwo nĩ borithi, nĩgetha tũrũge tũcoke mwena ũrĩa ũngĩ, nĩgetha twambe tũkore probox ĩrĩa yatũkuĩte nĩgetha ĩtũkue ĩtũtware nginya Eldoret. Gũkinya harĩa hetagwo Matharũ, harĩa mũikũrũko ũngĩ ũkoragwo na hau ũguo, twakinya na kũu tũgĩkora borithi matwetereire tondũ yarĩ speed mũno na ngari yarĩ speed, yambindire tũingĩrio borithi tũkĩnyitwo, twanyitwo tũkĩingĩrio thĩiniĩ. No hau mũtumia no arahũrĩra thimũ mwana ahana ũũ, mwana nĩ acidĩirwo, mbeca nĩ cirendekana. Thibitarĩ matigũkũhe marũa ma gũkĩra from one county to another? Ndiaheirwo ndarĩ o ũguo tondũ ndiamenyaga nĩ ngũkora situation ta ĩyo, tondũ aumĩte gũkũ goka Naikuru nĩgetha ndũmĩkĩre ciana ici ingĩ nĩgetha cihote kũrĩa. Marĩ anene no rĩu matingĩahotire gwetha irio cia kwĩhe o ene tondũ no anini marĩ o cukuru, no marathoma, no matingĩahotire ona kwĩhe irio o ene. Niĩ nĩ ingĩambirie ngoka nganina at least ona nĩ make sure nganina thikũ ithatũ kana o wiki nĩ ndathiaga thikũ ithatũ, ngoka ngacoka kũrĩa Rivaro ũguo ngĩteithagia family yakwa ngĩmũtwaragĩra diaper. Nĩ ndahetũkĩire maũndũ maritũ mũno, na twakinya borithi matũnyita twaingĩrio thĩiniĩ, niĩ nĩ ndahotire gwĩtetera niĩ ngĩhota kuma, acio angĩ driver na acio angĩ magĩtigwo tondũ niĩ ndamonirie video ya kana kau ũrĩa kahana, ũrĩa gekĩrĩtwo maniũrũ na kĩndũ oxygen, ngĩmera ndathiĩ thibitarĩ Rivaro na mwana wakwa ahana ũũ na e handũ horu, nĩkĩo wona gĩtũmi wona niĩ ndingĩhota gũikara haha tondũ harĩ handũ njetereirwo nĩ mũtumia wakwa thibitarĩ. Koguo makĩhe rũtha makĩnjĩra nĩ we uma thiĩ, ngĩhamba ngari o mbeca iria ndahetwo citiakinyĩte, ngĩaria na conductor ngĩmwĩra niĩ twanyitwo haha ũguo, ngĩmwĩra story yothe, ngĩkuo ngĩkorwo kũrĩa. Gũkinya kũrĩa ona ndiarekirwo hurũke, tũgĩtwo twĩ nake tũkĩrwo tũingĩre tũheo nĩ ta ũrĩa ũngĩrwo ũheo, magĩtwĩta handũ tũrĩ ithuerĩ kĩeheri, mwana tũkĩamba tũkĩmũtiga, twatigaire ndagĩtarĩ ngwĩciria, tũkĩrwo kĩeheri tũkaheo mawaidha, tũkĩanjia kwĩrwo atĩ mwana ũyũ no ahone kana yani matũgeragia hanene ta njĩra ya gũtuonia nĩ arenda gũthiĩ, nĩ ta gũkua arenda gũkua, no nĩ marageria gũtũhitha ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Na nĩkĩo ndahũrĩirwo thimũ nĩgetha njuke njeretherwo ũrĩa kũrĩ, na nĩ nderetheirwo, nĩ ngĩikara nake kũu. Ndaikarire kũu nake ndakomaga nja tondũ kũrĩa ũngĩkoma thibitarĩ-inĩ tondũ kũu nĩ kwa andũ arwaru, ndakomaga gĩtĩ-inĩ, ndakomire kĩndũ thikũ ithatũ fomu-inĩ cia thibitarĩ thikũ ithatũ. Rĩmwe ona mũtumia nĩ okaga kũndora ũtukũ ngamwĩra aca tiga gũka, mwana ũcio ũratigĩra ũ, andũ ti ega no magwĩkĩre mwana maũndũ moru. Akĩnjĩra aca no nginya njũke ngũrore tondũ ndingĩgũtiga haha ũkomete, ndiũĩ nawe ũraikara style ĩhana atĩa. Ngamwĩra aca ndũkameke, ona nĩ andũ angĩ makomete gũkũ ta niĩ, koguo ti nĩ wiki, koguo ona njikarĩte haha rĩ, we ndũkamake, rora ciana ciaku, rora mwana waku, bata ndakaume oxygen-inĩ tondũ arĩ na ndagĩka ĩmwe oxygen-inĩ ũkona nĩ anjia gũikia thari, ĩkambidi agacokia oxygen na ihenya. Nĩ hakinyire handũ nginya oxygen ĩyo yongereirwo pressure, ti ũrĩa yarĩ mbere, ĩkahuruta nginya ũkona nginya matũ maku nĩ marahurutwo tondũ ndarĩ na hinya wa kũhuhia ona hanini. Tondũ nĩ akinyĩte handũ nginya mwana ũcio ona wamũkunya ndaraigua ruo tondũ ona nĩ arakũrora ũguo akarigwo nĩkĩĩ ũramwĩka, tondũ ruo nĩ rwakĩrĩte biũ, gwakinya handũ ona ndeiguaga. Mũtumia wakwa nake nĩ akinyĩte handũ onake ahana ta mũtwe
ndingĩhota kuga ũguo tondũ ndingĩahotire kuga hĩndĩ ĩyo, no nĩ ahana rĩu nĩ ahonete hanini hakiri. Nĩ athiĩte handũ nginya hakiri ciake cikahana tarĩ ti biũ, ũkona mũtumia ũyũ hena gathĩna, ngahota kũmũmeria ngamwĩra maya nĩ magũthira na nĩ ekũhona na nĩ egũcoka mũciĩ. Maya nĩ maũndũ Ngai nĩ amenyete tũkahota kũhĩtũkĩra na nĩ tũkahota kũmetiria na nĩ tũkahota kũhũrana namo tondũ Ngai arĩ na gĩtũmi kĩa tũhĩtũkĩre maũndũ maya mothe tũhĩtũkagĩra thĩinĩ wa Ngai. Ngai nĩ akoragwo na gĩtũmi kĩa tũhĩtũkĩre na tũkorwo twĩ ta kĩgerio harĩ ithuĩ nĩgetha tũhote kana tũkahota gũikara na Ngai wega, na nĩguo twahĩtũkĩire maũndũ macio mothe nĩgetha tondũ nĩ hakinyire handũ nginya mũtumia wakwa akanjĩra atĩrĩ kana tũmuoe tũthiĩ nake mũciĩ anathiĩ agakuĩre nakũu mbere. Ngamwĩra aca, mwana ũyũ ndarĩkĩtie gũkuĩka, ndakuĩte, ekuo, nĩwona ekuo. Nĩ hakinyire handũ ngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ we ũrĩa ũgwĩka, we coka mũciĩ ũthiĩ ũrore twana tũrĩa twĩ mũciĩ tondũ we ndũngĩhota gũikara ũguo na ciana ingĩ nĩ ng'aragu cia kũmĩa ng'aragu thikũ ithatũ. Ngĩona aca, rĩu mũtumia akĩnjĩra aca we coka mũciĩ ũcugurikĩre. Gũtirĩ mũndũ watigĩire ciana? Gũtirĩ mũndũ watigĩire ciana tondũ ndũngĩahotire, mburoti nĩ hinya mũno ũtigĩre mũndũ ciana tondũ nĩ twakinyire handũ nginya tũkĩehererwo tũkĩhana ta tũthumbũrire andũ mũno tondũ nĩ tũhoire mũno makĩria nginya magĩtwamũka. Rĩu ciana ciaikara ciĩ wika tondũ nĩ ciatwamũkire, tũgĩikara twĩ wika hatirĩ ũndũ tũngĩekire ona ũrĩkũ matũcangĩre kana matũhe kĩndũ tondũ nĩ makinyĩte handũ makona aya nĩ andũ a mathĩna, nĩ andũ nĩ matugiĩte mũno mbeca. Andũ a kanitha nĩ matũteithagia hanini harĩa mahota, no harĩa maremererwo rĩ tũgaikara ũguo. Sasa mtoto ameenda hivyo akafariki, ulifeel aje, like what next? Ulifanya nini? Mi nilisikia uchungu sana kwa sababu nakumbuka ilikuwa saa 9 ya usiku na mchana nilikuwa nimekwamilia huyo mtoto sana. Sijaipatwa na jambo kama lile ama kukaa hospitali ati labda nilisoma ama niliona. Mi nilikuwa nasikianga tu. Sasa nilifika mahali ilikuwa saa 9 mchana asubuhi. Alikuwa brani ikitoka hospitali tulikuwa tunapigiwa kelele sana na madaktari. Sababu wanaona kama ni careless ama uangalii mtoto. Sasa mtoto wangu branula hiyo ilikuwa imekaa sana. Sasa ikatoka, ikachomoka. So hakupata dawa ya saa 2 na wakakaa kama wamekasirika. Hata hawakushughulika na mtoto wangu. Wakakuja asubuhi, wakapea watoto wote dawa, wangu wakawachwa. Wakaniambia niteremke mpaka chini, floor ya chini kabisa. Huko ndio kuna wale wenye wanajua kuangalia mishipa zenye zimejificha. Wamweke ndiye akuje apate dawa sasa ya saa 7. Nikateremka na mtoto akaenda akachokorwa kabisa. Yani mtoto wangu alichokorwa na hata amesikia uchungu mpaka yani ni kama nini zake sijui nitaita nini. Mwili yake haisikii, mwili imekufa lakini macho tunaona tu macho tu. Sasa wakati tulifika huko daktari kuna watoto wengi tu wamewekwa huko wenye kama huyo wangu. Sasa wakamtafuta daktari akapata. Kwa hiyo hali vile walikuwa wanafanya mtoto, mimi ilikuwa sasa tuseme tumemaliza sasa hiyo miezi 3 ya medical ya Nakuru. Sasa hii ni 3 tunamaliza kule. Sasa nikauliza Mungu kwa moyo wangu, Mungu kweli wewe ndio unaruhusu yote ikuje. Mungu ni wewe uliruhusu huyu mtoto anapitia hali ngumu hivi. Mungu acha jina lako litukuzwe kwa sababu kama ni wewe uliruhusu Blessing apitie hii, Mungu hata mimi nimekubali. Sitakwamilia huyu mtoto tena. Mungu sasa ninaomba tu ufanye mapenzi yako kwa sababu kweli mtoto ni kama kikitu tu umebeba lakini tumacho tunakuonyesha ni mtu. Juu hakuna kitu anafanya, hata umchune, hata achokorwe aje. Alikuwa mpaka unajua sasa hakukuwa na calcium. Sasa alikuwa wanamfanya hivi, shingo yake ilikuwa inafanya hivi juu ni kama hana mfupa. Sasa nilikuwa naona vile wanamgeuza, wanafanya nini. Unajua madaktari wameona mambo mingi mpaka hawashtuki, waogopi, lakini wewe unashtuka.
Sasa nikaambia Mungu, nimewachilia huyu mtoto. Sasa fanya vile unataka sasa Mungu. Mtoto akawekewa hiyo Branula, nikiongea tu hivyo na moyo wangu. Ikamaliziwa, mwenye alikuwa anavuta oxygen akaniambia sasa tutoke, tukapanda juu. Kupanda juu nikaenda nikaweka mtoto wangu kwa kitanda na nikapiga magoti tu hapo penye nilikuwa nimekaa. Sasa wakati nilipiga magoti nikaanza kuambia Mungu, mimi ninakushukuru kwa sababu ya huyu mtoto. Wale wengine ulinipa wakiwa wazima na wewe mwenyewe ndio umeona huyu mtoto awe hivyo. Mimi ninakushukuru. Na Mungu, mimi huyu mtoto ufanye tu venye unataka na yeye. Na nikasimama mpaka wamama wenye walikuwa kando yangu wakashangaa, wengine mpaka wanalia. Dawa ikakuja, mtoto akaekewa dawa. Nikatoka nikaenda, huyu alikuwa huko nje tu anaota jua, ni saa 7, mtoto amepewa dawa. Nikatoka nikaenda nikapata huyu, nikamwambia dad, ninaomba tu ukuje tuingie tuangalie mtoto. Tukaingia, akakaa chini, nikamwambia sasa kuna jambo moja mimi nataka usikize, na huyu mtoto Mungu ndiye alitupatia. Na watu wenye wanajua Mungu huwa hawashtuki kwa jambo lolote yenye inakuja. Tunafaa tuwe jasiri kabisa kama tangu mwanzo. Na huyu mtoto wewe ukimwangalia, huyu mtoto amepitia uchungu mingi sana. Ndio sisi tunampenda, lakini kwa hiyo upendo yenye tunapenda huyu mtoto kumkwamilia, tunafanya anazidi tu kuumia. Mimi ninataka ufungue huyu mtoto. Akaniangalia, akaniuliza unamaanisha nini? Nikamwambia Blessing, tumemkwamilia sana. Na huyu mtoto kama vile daktari walituita kule kwa rumu wakatuambia huyu mtoto anaweza pona ama aende, walijua vile wanatuambia. So inafaa tuachilie huyu mtoto ndio hata Mungu afurahishwe na sisi. Kwa sababu vile tunakwamilia huyu mtoto anapitia uchungu sana. Akakaa akaniambia ni kweli. Mimi nimeachilia huyu mtoto, na kama vile nimemwachilia, wacha Mungu afanye mapenzi yake. Na nikainama nikachukua mtoto nikakaa chini. Tukaomba pamoja tu na yeye, na nikaeka mtoto pale, yeye akatoka nje. Lunch ikakuja tukachukua, tukakula vizuri. Sasa hata wakati tumeachilia huyo mtoto nikasikia tu amani ingine tu, vile nilikuwa namkwamilia, kwa sababu huyo mtoto kuna masaa tu angeanza tu, unaona tu anaanza kupumua tu haraka haraka. Nilikuwa nakaa nashtuka mpaka ninaona kama nitashikwa na mshtuko wa roho, kwa sababu najua hiyo miezi 6 kukaa hospitali nilikaa kama juu ninaona waneiba vile wanaendanga sign yenye wanakuwa nayo. So nikiona huyu sign yenye analeta ya kama ya wenye huwa wanaona wakifa pale, nilikuwa mpaka ninalia na kushtuka sana. So ilifika wakati nilichukua mtoto, nilikaa, wakati chakula ilikuja, tulikula, tukakaa, nikasikia sasa kulala, hiyo masaa ya saa 8 nikalala, tukapumzika tu mpaka saa 10. Daktari akakuja tena, kuna dawa walikuwa wanampea, wakamwekea na wakaona hapumui vizuri. Kuna oxygen ya tunaingizagwa kwa mapua. Mapua hii na hii, wakaona hiyo sasa mtoto hana oxygen hata. Wakaona wamwekee ingine ya karatasi. Wakamwekea hiyo ya karatasi na tukaanza tu kupumzika hapo. Mimi nimepumzika tu saa 10, saa 11. Ikafika jioni. Kufika wakati tumelala, kufika saa 9 nilikuwa namfeed na kuna pipe walikuwa wamemwekea. Nimeamka ati sasa naangalia saa ni saa 9 ni feed mtoto. Nikaangalia mtoto nikaona akipumua venye huwa nilikuwa naona watoto wenye wanaenda vile wanapumua. Na mchana vile nilikuwa nimeambia Mungu. Mimi nilishtuka nikaruka, nikakimbia mpaka procedure room.
kuna room yenye madaktari wa night huwa wanakuwa wakikaa tu, ndio wanakuja wanawaangalia. Kama kuna wenye wanaadmitiwa, wanaadmit. So nikakimbia mpaka huko, huyo daktari alikuwa ananipenda sana. Juu, nilifika mahali huko mpaka nilikuwa napea watu tu nguvu. Ninapea wamama nguvu, hata mwenye anakuja na mtoto wake akiwa mgonjwa sana, nampea nguvu. So walikuwa wananipenda. Nikaenda nikapata huyo daktari, nikamwambia doc, hebu kuja uone Blessing. Akaniambia Blessing ako aje, akacheka akaniambia wewe mama Blessing, nilikuambia uache stress. Nikamwambia hapana, kuja. Na nikasimama kwa mlango, akaenda mpaka penye mtoto wako. Kuenda penye mtoto wako akaniambia mtoto hana shida. Lakini yeye alijua mtoto sasa siku yake ya mwisho imefika. Akaniambia wacha nikuitie daktari mwenye anaadmit kwa hii room nyingine. Mimi nimesimama tu huko. Daktari wakati alikuja, nikaona tu ametoa mtoto hiyo oxygen na amemfunika. Mimi nilipiga nduru, nililia. Wamama wanakuja kunishika, wanaambiwa na daktari wachaneni na yeye. Wacheni alie tu hiyo kitu itoke once. Wachaneni na yeye. Saa 9 ya usiku, hii kuwa rahisi. Mpaka nilikuwa nateremka na stairs, nataka kutoka tu nje tu niende. Nikalia, nikanyamaza, nikatulia. Nikaambia Mungu sifa na shukurani wacha zikurudie kwa sababu Mungu, wewe hakuna jambo yenye haujui, ulijua. Sasa nikatulia, nikachukua simu, kuna my brother anakaa Eldoret mahali panaitwa Munyaka. Nikampigia, kulikuwa na curfew hiyo wakati. Akachukua simu, akaniambia Njeri, usitoke. Tulia tu, tulia. Na ninaomba Mungu akupee amani. Kwa sababu hivyo venye kuko hivyo ndio kulikuwa kuwe. Sasa wewe tulia. Mungu amefikisha hapo iwe mwisho. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia kesho nitakuja asubuhi na mapema. Nikamwambia sawa. Tulikuwa tumekata NHIF. Na hiyo NHIF ilikuwa inalipa hospitali na oxygen kila kitu hivyo, lakini kuna picha zingine za kichwa zikuwa zinakava, na uko kupandi ya mochari walisema hiyo haikavi. Na ndugu yangu akaamkia asubuhi, tukakuja tukaenda mpaka kulipa hizo vitu zote, tukamaliza. Wakasema sasa pesa zenye zimebakia za zenye hii NHIF haitalipa, walisema ni 1,600. 1,600. Madaktari wa medical wa huko rifaro wenye walikuwa wanajua huyu mtoto na wenye walikuwa wanasikizana na mimi juu sasa huko hata ndugu zangu wengine kwenye mimi nimezaliwa, isipokuwa sasa huyo mwenye alikuja sasa tulipe na yeye. Hawa wengine wote wenye tumezaliwa na wao, wakati walisikia mimi niko na mtoto mwenye ako na hiyo shida, hakuna mtu alitaka kunikaribia. Na kutoka nyumbani na kwenye wanakaa si mbali, ni mahali mtu tu atakuja kuniona mguu. Hakuna mtu alikuwa anatamani kukuja juu waliona labda sijakata NHIF, sasa walikuwa wanaona hizo pesa ni wao watalipa. So kuna madaktari walikuwa wananikuja hata wananiuliza unanga watu wenyu, nawaambia sina, kuna mwenye niko tu na ndugu yangu mmoja na ni mwenye Kwenyu ni Eldoret, your brother ndo wako anakuja wako around. Tuko watoto 5, lakini sasa mwenye mimi ninafuata ndio mwenye tu alikuwa amesikia tu mzigo tu wa kunisaidia. Yaani huyo ndiye alisimama na mimi kunishika mkono kuniambia sasa tuende wapi, mtoto ni dawa gani umeandikiwa, niende nikununulie nje, ni pesa ngapi mko nayo nikujazie. Yaani alinishika mkono, na si eti yeye naye amekaa vizuri, hata yeye ako tu na changamoto ya maisha, lakini alijaribu vile atanisaidia. So ikawa sasa tukalipa. Utatoa wapi hizo pesa zote Za dawa. So kuna daktari alikuja wakati hiyo sasa tunapeleka karatasi ya NHIF uko chini sasa kwa kulipia. Sasa huyo daktari akaniuliza, ni mkubwa tu, akaniuliza mama Blessing, sasa hizi pesa 1,600 mtalipa namna gani? Tafuteni tu hata kama ni kidogo, sisi huku tunakuanga na kuna ofisi watu wanaendaga
mahali penye nyinyi mumelemewa, nitaenda niwaongelele, alafu ndio tuone vile hiyo pesa tutachanga na madaktari wale wengine. Hizo pesa mfanye nini? Mupate, kwa sababu mimi naonaga hakuna mtu mwenye huwa anakutembelea huku, na wakati mtu ako na shida kama hii, wengi huwa wanatengwa. Hata ushukuru Mungu mume wako anakuja na analala huku kwa fomu, mko pamoja na yeye. Wengi huwa wanatupwa tu. Na ni ukweli waling'ang'ana, walichangana, wakaongelelea vile hiyo wenye huwa wanasaidia, na nikakuta wamenilipia hiyo pesa yote ya hospitali. Na nikafurahi sana, nikasema Mungu ni mwema, kwa sababu sijui kama labda kama hatungelipa, sijui kama wangeniweka huko tu ama ingekuwa aje. Walinilipia na mtoto tukaenda, nikaonyeshwa mochari yenye amewekwa, tukatoka. Tukakaa tukaangalia sasa hawezi letwa huku kwa sababu gari zikukuwa zinaenda, kulikuwa kumefungwa kabisa. So ndugu yangu huyu tu akaniambia huko kwetu kuna mahali kunazikangwa watu ya Kanjo, inaitwa Kiplombe. Tukaenda, akaenda akashughulika vile watajaza apate shimo, tukatoa mtoto tukaenda tukamzika. Hata sikukaa, tulimaliza tu siku moja. Ya pili sasa nikarudi ndio nikuje niangalie watoto wale wengine, kwa sababu kuna mwenye alikuwa anaingia form 1 na hata sikukuwa na pesa ya kumuingiza form 1. Nilikuja tu nikaenda mpaka shule yenye aliitwa, nikaongea na principal huko, ni mzuri sana hapa Lanet. Akaniambia usijali, tafuteni tu ya uniform, hizo za kuingiza mtoto mimi mwenyewe najua vile nitakusaidia, kwa sababu nilisikia yote yenye mulipitia. Na ikawa hivyo, tukashughulika, mtoto akaingia shule. Mbona Mungu amesimama na nyinyi kabisa. Mwiroreri tokorwo kiri hau ũguo, onawe tokorwo ũragerera kahinda karitũ, ndiũĩ nũ mũrwaru kũrĩ inyuĩ, na rĩrĩa ũkũigua rũgano ta rũrũ nĩndĩretĩkia atĩ ona inyuĩ nĩmwakorwo mũkĩheo hinya na ũgakorwo ũkĩũmĩrĩrio we ũkĩrĩ hau ũguo. Poleni sana, ona thauti yakwa ũmũthĩ nĩcenjetie hanini, niko na kahoma lakini nitakuwa tu sawa. Rĩu nĩmwakorwo mũkĩhurũkia mwana, Ngai nĩeka magegania, nĩmwacoka, maisha itarudi kuwa aje hapo hivyo baadaye? Tulizidi tu kung'ang'ana kwa sababu hata licha ya hiyo yote tulizika mtoto. Hakuna mtu mwenye alikuja hata kuja kutuambia pole, hata majirani. Tuliendelea tu kung'ang'ana, hata sikukuwa hata nimepata nguvu, nikaanza vibarua. Kwingine ninaenda, ninanyang'anywa pesa, kwingine ninaenda napewa. Yani tuling'ang'ana tu hivyo tu. Mpaka leo hii bado tu ninaendelea kufulia watu manguo, nikilima, ingawaji bado season ya kulima bado haijafika, lakini hata kulima bado tu ninalimanga. Huwa ninalima na kufua manguo, hiyo tu ndio tunang'ang'ana nayo. Na bado uko na watoto wanakutarajia shule? Bado tu watoto niko na wao wananitarajia shule. Kama kuna mahali juzi nimekuwa kazi, nilikuwa nafanya nafua, ninafulia huyo mama ananilipa kwa wiki 3. Sasa nimekuwa nikimfulia, nikamwambia sasa kwa sababu shule ndio imefunguliwa, ninatakikana kununulia, kuna hapa watoto 2 wenye ninafaa kuwanunulia nguo zao zimeisha kabisa, haziwezi rudi shule. Akaniambia hata yeye amepata watu, mama yake sijui ni mgonjwa na huku Naivasha. Akatoka akaenda, najaribu kumpigia simu, hachukui simu, na walifaa kuenda leo shule. So tuko tu na wao hapa, bado tu tunangoja Mungu. Mungu atakuja na tena hata hao watoto wenye wako high school wanakaa huku? Tunakaa na wao, lakini sasa 2 wameenda shule na kuna mwenye sasa msichana anaitwa Shiro, ndiye anafaa kujoin form 1. Hata yeye sijui ataenda aje, lakini tu bado niko na matumaini Mungu atafanya, kwa sababu ashanitendea.
aliwahi tenda, na ninajua hata sasa ni yeye tu ninamtumainia atafanya. Atafanya. Mwĩroreri ũkĩrĩ hau ũguo, no ũkorwo ũrĩ ũteithio kana kĩrathimo thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno, ũmateithĩrĩrie ũrĩa mangĩhota gũkorwo magĩtwara ciana cukuru. Nĩ waigua karũgendo, ti mũndũ wendaga gũkorwo akĩrwara, ti mũndũ wendaga gũkorwo mwana wake akĩrwara, kana ona maũndũ marĩa makoretwo makĩgerera. Mũrimũ nĩ kĩndũ kĩũru gĩũkaga gĩkahurunja ona mbeca iria mũndũ arakoretwo akĩigĩra kamũthithũ. Koguo ũngĩkorwo na ciringi yaku, igana rĩaku, mũrĩ hau mũrĩ aingĩ, no mũkorwo mũgĩteithĩrĩria bamĩrĩ ĩno nĩgetha ona ciana cikorwo cigĩthoma na cikorwo cigĩikara wega. Twĩre wĩ ta mũthuri, we wĩkaga atĩa? Niĩ ndutaga gĩbarũa harĩa ndĩrĩona kĩa mjengo kana kũrĩma o kũu na kwenja cioro ũguo. Ona ndĩna video haha ya kĩoro ndĩrenjaga juzi. Ndĩramĩoire nĩgetha ndirikanage mũthenya ũmwe maũndũ marĩa ndanahĩtũkĩra tarĩ, na nĩ video tondũ nyonage ũrĩa maũndũ tũhĩtũkĩire, ngaheaga hinya through video, ngamenya Ngai nĩ aroka gwĩka maũndũ manene mbere yakwa. Ti haha tu ndĩrona kũndũ kũnene. Na niĩ ndĩ mũini mũno, no ũrĩa itarĩ na kĩndũ ona mũndũ ũngĩndeithĩrĩria, yani ndĩhoya tu mũndũ ũngĩndeithĩrĩria kũina, tondũ niĩ ndĩ mũini mũno, ona kanitha nĩ nyinaga praise and worship, na nĩ ndungĩte nyĩmbo ciakwa nyingĩ mũno, na ndarutĩte CD. Ĩkinya handũ nĩ maũndũ matũhĩtũkĩire na mwana, na ndiũĩ kũrĩa CD yathire, na ndingĩkwĩra nĩ kũrĩa yarorire, tondũ twanahama mũno, tũhamĩte kũndũ kũngĩ nĩ kũingatwo, tondũ wauma gũkũ ũkaingatwo. Ndirikanaga mũthenya ũmwe twaurĩrwo nĩ mbura mũno, kana aka ge kanini gaka twaurĩrwo nĩ mbura mũno nyũmba, ge kanini, twarĩ kũndũ gwĩtagwo kwa mama Brandon, twahetwo kanyũmba, ona no wethire nyũmba ĩyo, gaka ge kanini, agĩetha nyũmba akĩnjĩra atĩrĩrĩ, twethe nyũmba handũ tũromĩra tũtirahota kũrĩha gwĩtagwo kwa baba Ken, tũtirahota kũrĩha reke tũheo kanyũmba at least tũikaraga hau. Twaikara ho mũtumia nĩ akinyire handũ akĩenda gũtũgarũrũka, nĩ ndagĩtarĩ wa medical, akĩenda ta wenda gũtũgarũrũka, agĩtwĩra ũmũthĩ mũrĩrĩhaga 2,000, tondũ no niĩ ndĩrathiĩ gĩbarũa rĩu, tũrĩhage 2,000, na tũkĩona hatirĩ na thĩna tũrĩrĩhaga. Tũgĩkinya handũ tũkĩremererwo, agĩtũingata nĩ gũtwathire na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Baraka, tũgĩetha nyũmba ya 1,000, tũgĩikaranga kuo, tũkĩhama nyingĩ, tũtũraga tũhamaga in short. Hau nĩho CD yakwa yorĩire, na niĩ ndĩ mũini mũno nyĩmbo cia Gĩkũyũ. Nĩ ũinaga nyĩmbo, ta tũinĩre rũmwe. He rwĩmbo ndatungĩte rwĩtagwo amũkĩra ũgooci, na rwĩmbo rũu ndĩrwendete mũno tondũ marahĩtũkĩire njuga o amũkĩra ũgooci, tondũ marahĩtũkĩire nĩ hĩtũkĩire maũndũ maritũ mũno. Ngĩona Ngai akĩhe rwĩmbo rwĩtagwo amũkĩra ũgooci, na icio ingĩ nĩ cia Gĩthwaĩri no ngũina kĩa Gĩkũyũ. Mwĩroreri, nĩgetha tũkorwo tũgũkorwo tũkĩmenya ũhoro wa wĩini waku thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ gĩa kerĩ. Gwa kahinda gaka nĩ ngwenda mũkorwo mũgĩtũhe namba ya thimũ, mũndũ wothe angĩkorwo akĩenda kũmũteithĩrĩria na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, ũkorwo ũgĩtũhe namba. Ndiũĩ kana mũkũhũthĩra ĩmwe kana tũkuoya namba yao. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0791495757. Ngũcokera rĩngĩ 0794495757. Nĩ ngũmandĩkĩra hau ũguo screen-inĩ, nĩgetha mũndũ wothe angĩkorwo na ũteithio o wothe ũngĩkorwo ũgĩteithĩrĩria bamĩrĩ ĩno, ririkana kũmaririkana ona mahoya, ũkorwo ũkĩhoya Ngai ona nĩ tondũ wa bamĩrĩ ĩno, ona ningĩ ũngĩkorwo wĩ mũrathime no ũmateithĩrĩrie nĩgetha ciana ciao cikorwo cigĩcoka cukuru. Thaa ici ciana cia cukuru ciao cirĩ o kĩrĩ mũciĩ, nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩthiĩ cukuru na nĩgetha makorwo magĩthoma. Naweza taka kuna mama anapitia changamoto zenye ulipitia ukiwa na mtoto hospitalini, naweza taka umu-encourage, umpe nguvu akiwa hapo anapitia the same thing ulikuwa unapitia. Mimi kitu yenye naweza ambia mama yoyote mwenye anapitia kwa kupata mtoto akiwa na shida, mimi kuna kitu nilijifunza, nikaona kumbe hakuna mzazi mwenye anaweza taka kubeba ujauzito apate mtoto mwenye ako na shida.
ni mtu anajikuta tu, we unaenda kujifungua mtoto, unapata mtoto, unaambiwa mtoto ako na shida. Mimi naweza ambia tu huyo mama ajipee tu nguvu na azidi tu kupenda mtoto wake na azidi tu kuitia Mungu, kwa sababu Mungu ndio rafiki wa karibu wakati wa mapito kama hiyo. Watu watakutenga, marafiki, majirani, hata watu wenyu, hata mzee anaweza toka tu na apotee aende aseme hizo mashida zimekuwa mingi. Lakini zaidi ya yote, weka Mungu wako karibu na wewe. Na usimame tu na yeye ukimlilianga kila wakati. Mungu huwa anakuja na yeye ndiye huwa anapanguza mtu machozi. Wakati huyo mtoto alienda, Mungu ni mwaminifu, kwa sababu mimi ningekuwa na depression saa hii, na Mungu alinisaidia na nikarudi nikapata mtoto mwingine. Huyo alikuwa kijana na sasa Mungu alinipatia msichana. Hata sikuwa nimepata mama yangu kwa hawa watoto wote wenye nilikuwa na wao. Sasa Mungu alinipea mami. Na ninashukuru Mungu kwa sababu yeye tu ndio huwa anapanguza machozi. So mimi ninashukuru Mungu. Na nitaambia tu huyo mama azidi tu, kwa Mungu tu ndio kuzuri. Wewe kaa tu kwa Mungu, kwa sababu wote watakutenga, watasema wanasema juu mimi mpaka nilikuwa nimeambiwa ni laana kutoka kwetu, nikatengwa kabisa. Mpaka ndugu za mzee yangu walikuwa wanasema anitupe, aniache kwa gutihikagio ruriri, kwa sababu baba yangu ni Mnyarwanda na mama yangu ni Mkikuyu. So brother yake walikuwa wanainuka wanasema kwetu kabila hawezi kaa. Hata hii ni mamizigo zingine tunaletewa. Lakini zaidi ya yote Mungu alizidi kunishika mkono, na ndio maana alikuwa anatoboa milango. Nikikaa na madaktari wanaguzwa na huyo Mungu, wananisaidia. Si unaona kwa Mungu ni kuzuri? Kwa Mungu ni kuzuri. Mtu tu akae kwa Mungu na aombe mtoto wake na umupende jinsi alivyo. Mungu yeye mwenyewe alijua sababu na kusudi ya kukupatia huyo mtoto. Koguo kĩrĩ hau ũguo kĩrĩ mũciari oro wothe ona nĩ ũragerera kahinda karitũ, hihi nĩ mũndũ wa hakuhĩ nawe arĩ thibitarĩ ũrĩ nake hau ũguo, tuĩka encourage. Okorwo nĩ ahĩtũkĩire na nĩ aumĩrire arĩ mũhotani, onawe nĩ ũkumĩra ũrĩ mũhotani. Tabarĩra yuma ya kwĩitũrũra, ũngĩkorwo ũrĩ na ũteithio wothe ũngĩkorwo ũgĩteithĩrĩria bamĩrĩ ĩno, namba nĩyo ĩkĩrĩ hau ũguo screen-inĩ yaku, tuĩka wa kũmaikĩria ũndũ o gĩothe ũngĩkorwo, nĩgetha makorwo makĩambĩrĩria werũ, makorwo onokorwo nĩ gabiacara angĩkorwo akĩiga, nĩ waigua cibarũa iria akoretwo akĩruta na maũndũ mangĩ magĩtiganĩte. Thengiũ mũno, niĩ rĩtwa rĩakwa ndikĩrĩ ndĩragĩcenjia, njĩtagwo Triple M Favored, no kahoma kanini tu kanjikarĩire no nĩ ngũtuĩka wa kũhona. Thengiũ mũno, tũgũcokereria na gĩcunjĩ gĩa kerĩ agĩtũinĩra oro hanini.